چی شد؟ آب رو بیاره زودتر. آب رو بیاره. вақтам кам мондааст. ҳамагӣ 2 ҳафтаи дигар мондааст. ҳоло ҳам ҳиҷриро ба худам ошиқ накардам. чӣ кор мекунам ана? бале, шояд ин кор шавад. лавай хонум санам. ҳиҷри давида биё ки мемурам. хонум санам чӣ шуд? дигар зинда мондан намехоҳам. ҳиҷри давида биё, маро наҷот бидеҳ. дар соҳилам худамро ба баҳр мепартам. обозиро наметавонам. ором шавед хонум санам, ором шавед. худкушӣ кардан ҷоиз нест. ай агар ки хоҳӣ худкушӣ накунам, давида биё наҷотам деҳ. хонум санам бинед, ҷоне ки худо додааст танҳо худи ӯ мегирад онро. худованд ба инсон беҳтарин неъмат яъне ҷонро додааст. бубинед, агар шумо худкушӣ кунед, аз қотил фарқе надоред. ба ин кор даст назанед, илтимос. ҳиҷри, ту девона ҳастӣ дар телефон маро амри маъруф мекунӣ? давида биё, маро наҷот де мегӯям. худамро ба баҳр мепартоям. маро танҳо ту наҷот дода метавонӣ, намефаҳмӣ? хонум сана, ман дарҳол меоям. то омадани ман худатро накуш, илтимос. майлаш. тамом, давида биё. тамом. худоё, ин девона шудааст. гӯш кун, ба ту чӣ мегӯям. агар суманро қабул накунӣ, бо то аслу хонадор намешавам. вай ман суҳбататро дар телефон шунидам. узр мехоҳам. намехостам ки хел шавад. калтакелас ба ин ҷо омад. чӣ? бале, маро шинохт, вале ман гуфтам намешиносам. бин, дар охир мефаҳмад ки падари суман аст. хонум санам, тавба кардам худоё. хонум санам, чӣ кор мекунед? хонум санам, хонум санам, истед накунед. агар хоҳӣ ки худамро накушам, бигӯ ки маро дӯст медорӣ, вагарна худамро мепартоям. хонум санам, шуморо дӯст доштан ва ё надоштани касе муҳим нест. муҳим худо аз шумо розӣ бошад. дар ин ҳолат маънои зиндагӣ пайдо мешавад. ту чӣ мегӯӣ? ҳоло ҳам амри маъруф мекунӣ? мепартоям худамро, мекушам, мегӯям. зуд бигӯ ки дӯстам медорӣ. сабр кунед, дар дафтарам қайд кунам. савол омада. тамом, бояд каме фикр кунам. як чизро бояд пурсам. пурсиданам лозим. устод. бале, ҳиҷрӣ. одамро ба хотири ҷонашро наҷот додан дурӯғ гуфтан ҷоиз аст, устод? вобаста ба ҳолат дурӯғ тағйир меёбад, ҳиҷрӣ. чӣ хел яъне, устод? ба дурӯғе ки мегӯӣ худат бовар надошта бошӣ ҷоиз аст, ҳиҷрӣ. худо аз шумо розӣ бошад, устод. хонум сана, ман шуморо дӯст медорам. не, маро дӯст намедорӣ. аз ростӣ маро дӯст дорӣ, қабул мекунам, вагарна худамро мепартоям. ҳиҷрӣ, бисёр тарсидам ки мемурам. тамом, ҳамааш гузашт, хонум санам, ором бошед. ором бошед. сар деҳ маро. биё равем, ҳиҷри ҷон. рафтем, ҷонам, биё. боварам намеояд. чӣ хел ҷонам, ман дастамро сар деҳ, ҷоиз нест. ҷоиз аст, ба ман деҳ. худоё, маро бубахшед. астағфируллоҳ.
шарт ро бохтам чи ин ҳиҷриро ба худаш ошиқ кардааст. не ҷонам, ин хел намешавад. ҳиҷри барои нигоҳубинӣ бибияш гирифтааст. ӯ худашро зебосарами туркия мегирад. ман аз ӯ зеботарам. лайлақпо сарде дастамро шарманда кардӣ марои. чанд бор ба ту гӯям дастамро надор, ҷоиз нест. тавба кардам. худоё девонаия? ман ба шумо бовар карда омадам. шумо чӣ кор карда истодаед? дастамро медоред, оғӯшам мегиред, ҷонам мегӯӣ. ҷонам чиз боза? лутфан ин корро накунед. аз худо битарсида. ҳиҷри исто, ба ту як чиз мегӯям. рафта, боз рафт. ҳиҷриро боз аз даст додаме. ё худоё, ман чӣ кор мекунам акнун? шартро бой медиҳам чи? не, ман бояд ягон коре кунам. чӣ кор кунам? танҳо як кор мондааст. ӯро ҷоду мекунам. медонам ки ҷудо кардан гуноҳи бузург аст, вале ту маро бубахш худоё. дигар роҳе надорам. охир чӣ кор кунам? устод, лабай. ин сухроти лаънатӣ аз кӯдаки хурдакак чӣ мехоҳад ки ӯро дуздиданӣ будааст? ба худо ҷаноби канон, ман ҳам нафаҳмидам. чӣ мехоҳад намедонам. ҳеҷ гап не устод. зинда ё ин ки мурда мебарояд ман ӯро дастгир мекунам. раҳмати калон ҷаноби канон. ман мехезам устод. ба намози шом барои гӯш кардани амри маъруфи ҳиҷрӣ меравам. албатта ҷаноби канон. устод, ногуфта намонад дастатон дард набинад. чунон шогирди хубе тарбия кардед ки ҳамаи истанбул барои гӯш кардани амри маъруфи ӯ меояд. машаллоҳ, машаллоҳ. интизори шумо ҳастем устод. туро пагав ба назди домуло дар тобут равон мекунам. дар тобут бародар, нақша ҳозир аст. хазинаро меёбем. дар девори бухоро бо ҳарфҳои зарин менависам ки шавкат ҷамъи бону баробари лове. шавкат, корҳои бемаънӣ накун. бо чунин корат сара дар бало мемонад. агар ба бало ҳам гирифтор шудӣ, маро занг назан. фаҳмидӣ? ман кай ба ту занг зада будам? ман кӯдакам. бубин, хазинаро ки ёфтам, баъд аз пасам гиря накунӣ бу. ё худоё, ба ман сабр. худо бизанад ту бори ҷурра. ҳоле мебинем ҳолта. пешум миёӣ ба зора мекунӣ ки ядусумте. маълум ки духтари калтакеласро пайдо накардед. ба ту 24 соат медиҳам. он духтарро ёфта ба ман меорӣ, вагарна мисли инҳо ту ҳам мемурӣ. салому алайкум дӯстони азиз. агар шумо хоҳед ки ҳамрӯза беҳтарин филму клипҳо, санъатчиҳои ҳаҷвӣ ва наварҳои ҷолибтарини дунёро тамошо кунед, пас ба канали Навои Дил обуна шаведу ҳама наварҳои хосиятҳоро дастрас намоед. барои гузариш ба канали Навои Дил аз силкаи дар таги видео буда истифода баред. Навои Дил, ҳамсадои дили шумост. خوش این خیل باشد. اول پیستری رو که میخوای به خودت عاشق کنی کی است بیا ببین. بیا بیا ببین. این همون آدمی گفتم است. همه کارو کردم اما او رو عاشق کردن نتوانستم. دخترم میدونی چی؟ این بسیار آدمی پاک و مبارک است.
барои ин одамро ба ту ошиқ кардан ҷодугари бисёр боқувват лозим, як сеҳри бисёр таъсирнок кардан лозим. чӣ хел сеҳри таъсирнок холаи ҷодугар? сеҳри хук. бо хук сеҳр мекунем. ман гӯшти хук меёбам? аз куҷо меёбам ман гӯшти хукро холаи ҷодугар? магар гуноҳи вазнин нест бо гӯшти хук сеҳру ҷоду кардан? бе ин ҳам хук ҳаром аст амихел не? дигар хел сеҳр кунем чӣ холаи ҷодугар? духтарам, хукро хӯрданаш ҳаром аст. бо хук сеҳр кардан ҳаром нест магар? ҷонам, аз ҳаром ин қадар ки метарсӣ инҷо чӣ кор мекунӣ? оҳ худои ман, маро бин. ту одамро аниқ мехоҳӣ ки ба ту ошиқ шавад ё намехоҳӣ? мехоҳам, бисёр зиёд мехоҳам. ин хел бошад, маро хуб гӯш кун. аз ин одам ягон ашёи қиматбаҳо бо як тори мӯи сараш ба ман гирифта меорӣ. он тарафаш кори ман. бача чӣ кор мекунӣ? ҷангал тамом шид. ба умеди ошиқи мо дар ягон чиқирӣ назанем бимрем, дигар ягон кас наёмон. дар куҷо бошад ин хазина? о худоё, ин тараф аст. чӣ кор кунам ана? дар масҷид тори мӯи ҳиҷриро чӣ хел мегирам ки боз ягон ашёи пурарзишаш лозим аст? аз ҳама ашёи пурарзиши ҳиҷрӣ чӣ бошад? шояд ҷомааш бошад. аҷабо, ба ҳеҷ ваҷ ошиқам нашуда? аз пушти ӯ ба гуноҳ даст задам, вагарна ман ба ҷодугарӣ чӣ кори дорам? уф, ё худоям, ту маро бубахш, ё раб. амин. ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. муҳтарам ҷамоат, ислом дини адолат, раҳмат ва накӯкорӣ мебошад ва паёмбари ислом ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бошад, дар ҳаёташ ҳамеша бо адлу инсоф амал менамуд. азизон, ҳар он чи аз худованд талаб мекунед ҷумла якҷо аз ӯст. вой ба рӯзи касоне ки рӯи ниёз ба сӯи дигаре меоранд. басо халоиқ расво шаванд агар рӯзи мавуд худованд бо адл зоҳир шавад. басо пардаҳо дарида шавад агар ӯ бо адолат бар халқ бингарад. басо амирон асир шаванд агар худо мазлумонро дастгир шавад. як шеър аст муҳтарам ҷамоат ки бо бадон бад бошу, бо некон нек, ҷои гул гул бошу, ҷои хор хор. аммо паёмбарамон дар ивази бадӣ намекард. мушрикон хонаву дари мусалмонҳоро гирифта онҳоро аз Макка ронданд ва чун ба Мадина ҳиҷрат карданд, боз тоқат накарда ба он ҷо ҳам барои зарари мусалмонҳо ҳуҷум карданд. ин кофирҳо несту нобуд шаванд, худо лаънат кунад онҳоро. дар ҳақиқат ба лаънати худованд гирифтор шуданд. худованд онҳоро ҳам дар ин дунё ва ҳам дар охират хору залил намуд. ҳарчанд кӯшиш карданд ки дини худоро аз байн бубаранд, аммо ҷуз ба худ ба касе зарар нарасонданд. дар ҳақиқат инсон ба ҷони худ зулм мекунад ва ба он чӣ ки намедонад душманӣ меварзад. интихоби ҳар банда дар дасти худи ӯ аст. паёмбар мушриконро танҳо ба ислом даъват мекард. касе ки қабул мекард аз ҷумлаи муъминон мешуду, касе қабул намекард ӯро раҳо карда мерафт. ҳазрати паёмбарамон касеро бо зурӣ маҷбур намекард ки дини исломро қабул кунад ё қабул накунад. ҳар ки қабул кард аз ҷумлаи муъминон шуду худро аз азоби охират наҷот дод. ва ҳар ки ислом наовард таваккалашро бар худо мекарданд. бар гардани ӯ кор монда сарашро намебуриданд. мисли имрӯза террористҳое ки ба номи ислом чунин корҳои зишту қабеҳро иҷро мекунанд. ҳар ки имон наорад, худованд худаш ҳисобу китоби ӯро рӯзи қиёмат мепурсад. баъзе ҷоҳилон мусалмон гуфта корҳои зишт мекунанд ва исломро бадном месозанд. ин нодуруст аст. ҷавононро бо шиёри ислом фиреб дода ба ҷангҳо мебаранд ва ин бесаводҳо бошанд ба ноҳақ хун мерезанд. ҷавонҳои бесаводро истифода бурда ниятҳои нопоки худро амалӣ месозанд. баъд террорист киро мегӯянд? ислому мусалмонҳоро. имрӯзҳо аз ғайри мусалмон агар пурсон шави ислом чӣ гуна дин аст, мегӯяд дини террористӣ аст. як дини покро ба воситаи худи мусалмонҳои бесавод бадном карданд.
ислом дини марҳамат аст. ҳар коре ки террористон зери шиёри ислом мекунанд ба худо қасам ба ислом ҳеҷ иртиботе надорад. ҷамъияти куфр аз парешонии мост, ободии будхонази вайронии мост. ислом ба зоти худ надорад айбе, ҳар айб ки ҳаст дар мусалмонии мост. худованд мефармояд ки мардумро бо ҳикмату панди неку ба роҳи парвардигорат бихон, на ин ки шамшеро бар гарданаш монда ӯро маҷбур кун. имрӯз мо мусалмонҳо ба иттифоқ шудан ниёз дорем. имрӯз худи мусалмонҳоро мебояд ки ба дини ислом даъват намоем, на ғайри мусалмонро. дар китоби муқаддаси қуръон ки худованд онро ба воситаи ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ба мардум расонд, дар сураи оли имрон ояти 103 омадааст: ва ҳамагон даст дар ресмони худо занед ва пароканда нашавед ва аз неъмате ки худо бар шумо арзонӣ доштааст ёд кунед. он ҳангом ки душмани якдигар будед ва ӯ дилҳоятонро ба ҳам меҳрубон сохт ва ба лутфи ӯ бародар шудед ва бар лаби чоҳе аз оташ будед, худо шуморо аз он бираҳонид. худо оёти худро барои шумо инчунин баён мекунад, шояд ҳидоят ёбед. ҳамчунин худованд дар ояти 105 сураи оли имрон мусалмонҳоро таъкид кардааст ки пароканда нашавед, ба монанди он касоне мабошед ки пас аз он ки оёти равшани худо бар онҳо ошкор шуд, пароканда гаштанд ва бо якдигар ихтилоф варзиданд. барои онҳо азоби бузурге хоҳад буд. бубинед, худованд таъкид дорад ки пароканда нашавед ки бароятон азоби бузурге хоҳад расид. ҳамчунин дар сураи ҳуҷурот ояти 10 худо мефармояд: ҳар оина муъминон бародаронанд. миёни бародаронатон оштӣ андозед ва аз худо битарсед, шояд ки бар шумо раҳмат орад. имрӯз рӯзе расидааст ки бояд мо иттифоқ шавем. пирӯзии мо дар иттифоқ шудан аст, бародарон. ҳамчунин худованд дар ояти 46 сураи анфол мусалмонҳоро таъкид мекунад: ба худову паёмбараш итоат кунед ва бо якдигар ба низо бармахезед ки нотавон шавед ва қуввати шумо биравад. сабр пеша кунед ки худо ҳамроҳи собирон аст. мо набояд интизор шавем ки кай худо ҳоли моро тағйир медиҳад, чунки тақдири мо дар дасти мост. худованд дар сураи Рад ояти 11 мефармояд: то инсонҳо худро тағйир надиҳанд, худо ҳоли онҳоро дигаргун намекунад. пас нахуст бояд мо ҳаракат кунем то худо ба мо баракат диҳад. бадтарин хислате ки мо имрӯз дорем, бародарон, ин маҳалчигиву миллатгароӣ аст. фаромӯш кардем ки муъмин бародари муъмин аст ва ба ин кор албатта душманони мо хурсанд ҳастанд. биёед бо ҳам бародар шавем ва нагӯем ки ту фалонӣ ҳастиву ту фалонӣ. ҳамин тавр мо метавонем иттифоқ шавем ва дар зиндагӣ ҳам комёб бошем. як шоир бисёр хуб фармудааст ки: эй нусхаи номаи илоҳӣ ки туӣ, ве оинаи ҷамоли шодӣ ки туӣ, берун зи ту нест ҳар он чи дар олам ҳаст, аз худ биталаб ҳар он чи хоҳӣ ки туӣ. ин дунёи санҷиш аст ва роҳе ки шумо интихоб мекунед дар дасти худи шумо аст. худованд ҳамчунин дар қуръони карим мефармояд: пас ҳар кас ба вазни зарраи некӣ карда бошад, онро мебинад ва ҳар кас ба вазни зарраи бадӣ карда бошад, албатта онро мебинад. эй мардум, фикр накунед ки дар ин дунё беҳуда офарида шудаед. ҷавоби ҳар луқмае ки мехӯред рӯзи қиёмат аз шумо пурсида мешавад. пас худовандро сипосгузорӣ намоед ва аз ҷумлаи носипосон мабошед. баъзеҳо дар пастӣ афтидан рӯ ба сӯи худо меоранд ва чун худо онҳоро дору намуд, худоро фаромӯш карда носипосӣ мекунанд. ҳамеша корҳои хайр анҷом диҳед ва аз корҳои бад рӯй гардонед ки ба зарари худи шумо аст. рӯзи қиёмат ангушти ҳасрат мегазед. дар роҳи худо садақа кунед, чунки садақа балоро дур мекунад. бидонед, садақа танҳо ин нест ки ба як нафари бечора пул ё таом бидиҳӣ. табассум кардан ба тарафи бародари муъминат ин ҳам садақа аст. як сангро аз роҳ дур кардан ҳам садақа аст. сухани хуб гуфтан садақа аст, бародарон. як пиронсолро аз роҳ гузарондан ҳам садақа аст. муҳтарам ҷамоат, садақа гуфтам, як қиссаи хубе ба ёдам омад. билл гейтс сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон мебошад. мисли ӯ одами сарватмандтаре вуҷуд надорад, дар ҳоле ки замин пур аз бечораву бенаво аст. системаи оператсионии Windows ки имрӯз тамоми телефону компютерҳои мо бо он кор мекунад, ихтироъкораш ҳамин Билл Гейтс аст. бо сохтани ин барномаи компютерӣ ӯ сарватманд шуд. пеш аз ин як марди нодору бечора буд. он қадар инсони нодор буд ки ҳатто барои харидани як маҷалла пул надошт. бадтарин рӯзҳои ҳаёташ буд. ин қисса байни Билл Гейтс ва як марди сиёҳпӯсти мусалмон гузаштааст, бародарон. ин бародари сиёҳпӯсти мо аз Африқо ба Амрико муҳоҷир шуда бо фурӯхтани маҷалла рӯзашро мегузаронд.
билл гейтс хондани маҷаларо дӯст медоштааст ва дар назди як кизгоҳ ҳамеша аз ин бародари мо маҷала мехаридааст. як рӯз пулаш барои харидани маҷала камӣ мекунад ва аз бародари мо хоҳиш мекунад ки ба ӯ як маҷала то пагоҳ қарз бидиҳад. бародари мусалмони мо ӯро дар хиҷолат намегузорад ва як рӯзномаро гирифта ба дасти ӯ медиҳад ва билл гейтс бисьёр хурсанд мешавад ва ба хонааш меравад. ҳамин мард рӯзи дигар дар ҳамон изгоҳ мунтазири автобус мешавад ва чун бародари моро мебинад рӯяшро ба дигар тараф метобад аз шарм, чунки пул надошт то қарзашро бидиҳад. сахттарин рӯзҳои ҳаёташ буд. бародари мусалмони мо бошад ҳоли ӯро дида боз нахост ӯро дар хиҷолат гузорад. медонист ки ӯ хондани маҷаларо дӯст медорад. ба назди ӯ рафта боз як рӯзномаи дигарро ба ӯ медиҳад. билл гейтс аз кори бародари мо дар ҳайрат монда ба ӯ мегӯяд: ман қарзи дирӯзамро пардохт накардам ва он қадар маблағе дорам ки ҳоло раҳпулӣ карда ба хона меравам. бародари мо дар ҷавоб мегӯяд: медонам ту рӯзномаро хондан мехоҳӣ. рӯзномаро ба ӯ медиҳад ва қарзашро ҳам мебахшад. мегӯянд он рӯзнома охирон рӯзномаи бародарамон буд. як нафар хоҳиш кард то ба ӯ бифурӯшад, аммо бародари мо онро ба билл гейтс ройгон дод. пули нақдро бошад қабул накард. ҳамин тавр аз байн чандин солу чандин моҳ гузашт. билл гейтс бо мурури замон бошад сарватманд шуд. дар сарватмандӣ то ҳол касе ба ӯ баробар нест. бародарон, ӯ дар қайди ҳаёт аст ва дар амрико зиндагӣ мекунад. рӯзе аз назди он изгоҳ мегузарад ва мебинад ки дар он ҷо як ҷавони дигар рӯзнома фурӯхта истодааст. бародари сиёҳпӯсти мо ба ёдаш меояд ва аз мошин пиёда мешавад. аз он ҷавон пурсон мешавад: як сиёҳпӯст ин ҷо рӯзнома мефурӯхт. оё ӯ то ҳол дар ҳамин ҷо кор мекунад ё дар дигар ҷо? ҷавон мегӯяд ӯ дар дигар ҷо муофиз шуда кор мекунад. билл гейтс ба коргаронаш супориш медиҳад ки ӯро зуд пайдо карда ба назди ман гирифта биёред. хулас бародари моро пайдо мекунанд, ба назди ӯ мебаранд. бародари моро дида бисьёр хурсанд мешаваду ӯро ба оғӯш мегирад ва нишаста суҳбат мекунанд. билл гейтс мегӯяд: оё ту маро шинохтӣ? бародари мо мегӯяд: туро касе ҳаст ки нашиносад? ту билл гейтс ҳастӣ, сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон мебошӣ, ҳама туро мешиносад. билл гейтс мегӯяд: ман ҳамон нафаре ҳастам ки ту ба ман чандин сол пеш маҷала қарз додӣ ва ман қарзатро пардохт накардам. акнун туро даъват кардам ки қарзамро пардохт намоям. бародар, ҳар чӣ мехоҳӣ аз ман бипурс, ба ту медиҳам. бародари мо бо табассум барои ӯ нигоҳ карда мегӯяд: мутаассифона ту қарзи маро пардохт карда наметавонӣ. билл гейтс дар ҷавоб мегӯяд: он маҷалае ки ту ба ман додӣ як пули ночиз буд. чӣ хел сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон қарзи туро баргардонда наметавонад? чиҳо гуфтанатро мефаҳмӣ? танҳо 2 маҷала ба ман қарз дода будӣ, чизи дигаре не. бародари мо ба ӯ ҷавоби дандоншикане медиҳад ва аз ӯ чизе нагирифта баромада меравад. бародарон, ҷавоби бародари мо ба ӯ чунин буд: он чӣ ки ман ба ту бахшидам аз бахшиши ту замину осмон фарқ мекунад. вақте ман ба ту маҷала додам, сахттарин рӯзи ҳаёти ман буд. фарзандонам дар хона гуруснаву ташна буданд. аммо ман нахостам ки туро дар хиҷолат бигзорам ва ҳар чӣ доштам онро барои ту бахшидам. имрӯз ки ту ба чунин рӯзи хуш расидӣ, он маблағи маро маблағи ночиз мегӯӣ. фарқ байни бахшидани ман ва бахшидани ту дар он аст ки ман дар ҳолати тангдастӣ ба ту бахшидам, дар ҳоле ки худам ниёзманд будам. мегӯям бародари мо табассуме карда ба ӯ мегӯяд: оё ту медонӣ ки он гуна ки бечораву нодор будӣ, ҳамон хел боқӣ мондӣ. ҳар қадар маблағ ҷамъ мекунӣ, ҳеҷ сер намешавӣ, дар ҳоле ки дар дунё миллион миллион инсонҳо аз гуруснагӣ азият мекашанд. дорои он нест ки маблағи бисьёр ҷамъ оварӣ, дорои он аст ки ба он чӣ дар даст дорӣ қаноат намоӣ ва аз ниёзат зиёдатиро ба ниёзмандону бечорагону дармондагон бахшида онҳоро хушҳол намоӣ. бародари мо ин суханҳоро ба билл гейтс гуфта аз ӯ чизе нагирифта баромада меравад. ана ин аст бародарон қаноат кардан. ҳар ки қаноат надорад бечора меравад аз ин дунё. худованди карим дар ояти 254 сураи бақара мефармояд: эй касоне имон овардаед, пеш аз он ки он рӯзе фаро расад ки дар он на хариду фурӯше бошад ва на дӯстиву шафоате, аз он чӣ ба шумо рӯзӣ додаем садақа кунед. аз ин оят бармеояд рӯзи қиёмат ҳамин садақа метавонад моро наҷот диҳад.
дар ояти 261 ва 262 сураи бақара бошад, худо боз дар бораи садақакунандагон мефармояд: мисоли онҳо ки моли худро дар роҳи худо харҷ мекунанд мисоли донаест ки 7 хуша бароварад ва дар ҳар хушае 100 дона бошад. худо подоши ҳар киро бихоҳад чанд баробар мекунад. худо кушоишдиҳанда ва доност. музди касоне ки молҳои худро дар роҳи худо харҷ мекунанд ва пас аз харҷ миннате намениҳанд ва озоре намерасонанд, бо парвардигорашон аст, на бимнок мешаванд ва на андӯҳгин. ҳамчунин дар ояти 7 сураи Алҳадид худо мефармояд: ба худову паёмбараш имон биёваред ва аз он мол ки ба варосат ба шумо расидааст инфоқ яъне садақа кунед. аз миёни шумо ҳар киро имон оварда ва садақа карда музди фаровонаш диҳанд. дониста бошед худованд садақаҳои шуморо даҳчанд карда ба шумо мерасонад. дар ин дунё аз ҷое мерасонад ки тамоман интизораш набудед ва дар охират ҳам аз подошаш бенасиб намемонед. бидонед муҳтарам ҷамоат, аз худ чизе надорем мо. ҳар чӣ доред ва ҳастии худи шумо аз баракат ва меҳрубонии худо аст. худо аст ки ба мо ризқу рӯзӣ мерасонад ва ҳам дар тангдастӣ ва ҳам дар сарватмандӣ ҳар яки моро санҷиш мекунад. ҳар ки аз санҷиш гузашт абадӣ дар ҷаннат аст ва ҳар ки аз санҷиш нагузашт абадӣ дар ҷаҳаннам азоб мекашад. сипосгузор бошед худоеро ки шуморо аз нестӣ ба ҳастӣ овард. аллоҳу акбар. муҳтарам ҷамоат, ҳамеша кӯшиш кунед ки дар роҳи рост бошед. фирефтаи ин дунёи дурӯза нагардед. ҳамеша аз худои якто кӯмак талаб кунед. худованд моро аз ҷумлаи хайрхоҳон гардонад ва ҳидоят кунад ба роҳи касоне ки ба онҳо инъому икром кард. амин. худованд дар дили мусалмонҳо меҳре биандозад то бо ҳам иттифоқ шаванд. амин. худованд ба мусалмонҳое ки дар кишварҳояшон ҷангу ҷидол аст осоишу оромишро насиб гардонад. амин. ва дар кулли сайёраи замин байни инсонҳо ҳам дигарфаҳмӣ ва бародариро насиб гардонад. амин. سه 94 95 96 97 98 99 30 خداجان مهربان این چی گپه؟ دیگه در زمین یگان جا نبود. نخود خزینه رو در حوالی بابای اکرم گور کنی؟ خزینه ویزن خزینه بابای اکرم نباشه خیمه ایلش. در حالت بمرم شوکت یا شیخ توکلت به خدا بابای اکرم. با نشناسن مرا اینجا. یا بسم الله. бояд як тор мӯи сар ва ягон чизи пурарзишашро гирам. вале ба хонааш чӣ хел дароям? вай дар берун мондам охир. бесадо бошед майлаш, ҳамсояҳо нашунаванд боз. майлаш хонум. ташаккури зиёд.
як тури мӯяшро гирам. Аммо чӣ хел мегирам а? Агар канам бедор мешавад. хайр як бисанҷам. Ёфтам. ана ин як тори мӯи сари ҳиҷрӣ аст. акнун навбат ба ягон чизи пурарзишаш расид. хуб, вале чизе аз ҳама пурарзишаш чӣ бошад? устод, як савол диҳам мумкин аст? ин одам дар хобаш ҳам савол мепурсад ку? албатта, дафтараш. чизи пурарзишаш ин аст. вале ман дафтарро аз дасташ чӣ хел мегирам а? чӣ қадар маҳкам дошта хоб рафтааст. ҳоло мебинӣ ҳиҷрӣ, ба ман ошиқи шайдо мешавӣ. устод, дар дивани дуодама танҳо хоб кунӣ ҷоиз бошад? ё худоё, худоё. майдони боғчаро кандай ҳисоб аст? зиё. дав зиё, дав. ё худои ман, он зан аниқ дугонаи ту чин аст. аз ман чизеро пинҳон карда истодааст. чӣ гап бошад? лаббай зуҳро. алло, зиё, зиё, зиё. дар ҳавли ҳамон дӯст аст, зудтар биё. чӣ шуд, ба хайр аст? дар ҳавли ҳамон дӯст аст. заминро канда истодааст. чӣ? дӯст заминро канда истодааст? чаро дӯст заминро мекандааст? чӣ медонам ман, зиё. давида биё, зудтар биё. тамом, эб ба поли занг занед, ман ҳам меоям. ё худои меҳрубонам.
ای خدای زمین و آسمان، در این وقت شب کی زمینی حولی اینها را کنده ایستاده باشدن؟ در عشق بانو شدم فرهاد کوهکن. اگر خزینه را یافتی شوکت به خدا قند تا بزن. تو که هستی؟ کن اینجا بیا. ایست. ای بچه خودی مخی. ایست تو که هستی؟ دیگه شوکت تو در اینجا چیکار داری؟ برادر باور میکنی خزینه ویزم نمیجا بوده؟ یا خدایا کافته اینجا رو یافتی؟ مگر حولی زهرا را میکنی بی عقل؟ شوکت عاقبت این خریده رو با یکان جایت میزنن. ایسته پلیس دست ها را بردارید. نه دیوانه آمد. آیسته به طرفی من برگردید. گردید. ای ابله شما دیوانه هستید مگر؟ دیوانه هستید مگر؟ در اینجا چیکار داره؟ چیکار میکنی اون الان؟ چیکار میکنی؟ در سر این خر تربوز جای کردی. یک خزینه است گفتی در استانبول هر جایی که یابد میکند. این رو من کرده توانی من کن. شوکت افتد در گور. جانم هیچ جای ترسش نیست. یک سکچه خوردگی که زیباچه بوده است. یزنه چی خیلی سکچه ها؟ سگ اینقدر بزرگ می شود مگر یزنه؟ خودم با چشمم دیدم. زهرا خطا دیده ای جانم. هر جا باشد خواب دیده ای. در خوابت آمده است. این خیلی چیز نیست آخر. همه را دیدیم کسی نیست. خیر من میروم. شبتون بخیر. اگر سگوید من باز به تو خبر میدیم. نه یکلا کمی میشینیم لیکن کمتر خنک است. بیا. خیر دیدی سگ است از کجا میبراید معلوم نیست. زیا آخر کلام بود. به زهرا فاهمه نکن. این خیلی چیز نیست. خطا دیده ای و چیزی دیگر بوده است. این درد ما تمام نمیشده باشه. از همه چیز دلگیر شدم زیا. بسیار میترسم. چرا؟ به خوشبختی امان یگان بدبختی نشود گفته. زهرا چرا این خیلی چیزها را فکر میکنی؟ از برای خدا فکر نکن. چی خیلی فکر نکنم؟ حاضر با سقراط بلای سرمون شده است. زهرا بیا از این جایها گریخته میرویم. جای دیگر رفته زندگی میکنیم. خانه دار میشویم. جدی میگویی تو؟ جدی میگویم. چی میشود؟ میرویم جایی که ما را هیچ کس نشناسد. یگان خیل کرده زندگی میکنیم. نمیشود؟ البته که میشود. نباشد پگاه صبح به هیچ کس خبر نداده از اینجا برآمده میرویم. راضی هستی؟ راضیم. تو در برم باشی به همه چیز راضیم زیو. به هر کجا که نروی. چقدر خوب شد. راحت شدم. وقتم خوش شد. به خدا از من نمیپرسی مادر جان؟ همه اون وزن زیادتیه که داشتم پرتفتم. بهترین شد. بله میلیس جان ورزش چیزی خوب بوده است. در 100 متر 10 کیلو وزن پرتفتم. رفیقان کمی دیگر تستر. اوه خانم میلیس من هر روز اینجا میدوم. چه خیلی تصادفی زیبا. در همین جا همه رو یافتی؟ این کوچگرد از پس دخترم شده است. نه من دیگر طاقت ندارم. میزنم اون رو. رفتیم دویدن ما رو تستر میکنیم. چی گفتی؟ چی کار میکنی؟ برای گرم شدن همین خیلی تیز میدوند؟ نبض از 80 تا بیش زیاد نباید شود. کمی آهسته. خانم میلیس رو ضرر میرسونید. تو کی هستی؟ من ورزش رو از تو آموزم. من استاد ورزش هستم. من چمپیون اروپا هستم. چمپیون های اروپا رو بسیار دیدم. با چمپیون اروپا شدن بهترین شدن نمیتوانیم. ما عنوان پنوان نداریم اما این کار رو در وطنمون جوش می اومد که در کوچه با یک هوس آموختیم. حاضر باشد تماشا کن. یا
خدایا به این دیوانه گرفتار شده. خدایا گفتیم که به ورزش مشغول شویم، آمده صدی راه همان شد. کاروی خیل میکنند شیر بچه. استاد یادگار لطفاً بیاید ما دوام میدهیم. تو هم اکنون ما رو رها کن. خوب خانم ملیس، شما چی خیلی که خواهید؟ چیکار میکنیم استاد؟ کمی نفس میگیره. مایلش. آهان مجنون اونا هم اومد. سلام خانم تولین. فکر میکنم شما عاشق ورزش هستید مثل من. چه تصادفی زیبا شد. چی شده ایستاده است؟ از پسرش خلاص شدیم، پدرش آمد. ناز میشود و چه جانم توی رو یک جایه میکنیم. ای سمی سفسطه نگو. توی میگوید چی خیل توی؟ تو اول اون کوچگرد رو از ملیس دور کن، بعدم فکری توی رو کن. شما هم مثل من زود حرکت و ورزشگر هستید. یعنی در این زمانه مثل شما برای ورزشگر خانم یافتن بسیار مشکل است. یکسویز رو از اینجا دفشه. درستش کردید. دامادی حقیقی منم. عروس بازی حقیقی هم منم. تولین جان علالینت مادر جان. مشقای من معقوله شد. از خوش رفت. ورزشگر منم. وای داد، باز پدر مادر ملیس رو تشویش داد کو؟ سوختیم به خدا. پدر جون چیکار میکنی ها؟ خودت رو معیوب میکنی. تو کسل دیل هستی. دیل خسته شوی دیلت میزنه. چهل دل؟ دیلیوان با دیدن خانم تولین با عشق پار شد. ای بس است، کافی است. دو قدم را پس کرده. بس است. از اینجا دف شوید وگرنه پلیس رو جغ میزنم. زنگ زدن شرط نیست خانم ملیس. شما سخن کنید کافی. رفت گویی میروم، بیا گویی میویم. این خیل باشد لطفاً از اینجا دف شده میروید. بیا پدر بیا. کلینه تو رو نمیخواسته است، میرویم. چه خیل کلین؟ چند بار به تو گفتم که این را دوست ندار. یگان دختری دیگر را یاب. دیگر دختر مگر نیست؟ دنیا پر از دختر است. من مادری او را میگیرم. باور کن پدر، دلم از این ساعت پس هیچ فرمان رو گوش نمیکنه، از اون جمله تو رو. از کنی گپ های سفسطت را نمیگیری، دوست نمیداری این را. دیگر دختر را دوست دار. من مادری او را بازه نمیگیرم. تمام و سلام. بیا رویم، خیلی شرمنده شدیم. این کار این خیل نمیشود. تا بازدید میشم. دیوونه است. چی هست؟ خیلی استاد بیا خودمون ادامه میدهیم. ما میدویم. شما روید مدام میگیریم. باورم نمیوید سمی، یعنی پسری کوچگردش دخترم رو پدرش باشد مرا آزار میدهد. تولین جان این آدم از محبس نو برآمده است. اگر دل ملیس رو برد همه میراث رو میدوزد و تو رو نیز پشتی در میکند. خبرت کن سمی نباید به این اجازت دهیم. قطعی من هم همین رو میگم. اوچن جان اکنون همه چیز رو از نو شروع میکنیم عزیزم. اگر با تو یک جای خوشبخت شوم، برای رفتن به دیگر نیم کره زمین آماده هستم. زهرا آماده ای جانم؟ آماده ام جانم. تو چی؟ من هم آماده می شوم. من همه چیزم را آماده کردم. دیگر منتظری چی هستی؟ منتظری پرواز هستم جانم. امشب از اینجا می رویم. زیو بسیار در هیجانم. یگان کرسدی رو همون نمی شود. البته که چیزی مانع نمی شود زهرا. از فکرت چیزهای بد را دور کن. میلش جانم تو بازدید. یا خدایا دفتر من کجا شده باشد؟ توبه کردم خدایا. اینجا هم نیست. خدایا با من کمک کن دفترم رو یابم. سوال ها از چپ و راست آمده ایستادن. سرم گران شد به خدا.
ягон ҷои махфӣ, ягон ҷои пинҳони хонаат пинҳон кун. Аммо бо диққат бош. Ин таъсираш бисёр аст ва таъсираш бисёр тез мерасад. чиқадар тез таъсир мекунад? он қадар тез таъсир аст ки ҳиҷри вақти туро дидаанд баробар ба ту ошиқ шуда ба гарданат мепарад. ана ҳамин қадар зод таъсир аст. من تو را پرتفته چی خیل میروم بی تو جانی من فکر میکنم بی من خوشبختر میشه بی تو من در این حیات به سر تو بلا میشم بیا جناب مکان دختری کلتکلس را پیدا کردیم در خانه لوینت کمیسر بوده است رفته او را گرفته بیارید این بار خطایت را نمی بخشم داغا خطا نکن خوب شده است جناب خانم ملیس من اینجا باشم شما رو بار برداشتن میزیبد مگر باز تو هستی ها؟ کنی بیایید گیرم؟ نمیخواهم این خیلی نمیشود رهایم که دیوانه هستی چی هستی تو ها؟ نمیخواهم گفتم نمیفهمی مگر رو از پسم نیا شرم نمیداری؟ وای مکنی های دختر رو ببین اگر همین نازها رو دیگر کس کند برویش نگاه نمیکنم اما تو میکنی من رو از من میگیری اوها چه خیلی ماشین میراندین؟ دیوانه رو بینه کور هستی مگر آرام شو زهرا صبر کن تو چه خیلی ماشین میرانی ها؟ زهرا؟ میلیس؟ میلیس است؟ از این دورستان هر وقتی که روبرویم میبراید به سرم بلا میاره میلیس من تو رو ندیدم نمیدونستم که این تو هستی چه خیلی ماشین میرانی ها؟ تو چه خیلی میرانی؟ مگر نمیبینی روحی من است بر مقابلی روحی من بر اومدی بخشش اما خانم ملیس حق است در روی اساسی خانم ملیس است شما ماشین رو بر مقابلش روندید آبا این از کجا برآمد باز پسری دامولای دیوانه نیست حریفی بد اخلاق شما کی هستید میبخشه شما ناظر راه هستید من یک شهروند یهودی که از راه میگذاشتم چیزی که دیدم اون رو میگویم تو خاموش باش به همه کار بینیت رو نخلون این خیر باشد خطا دیده اید جناب چون که او جنایتکار است تو هستی جنایتکار بین راهگذرها همه دیدن اما تو نمیبینی راهگذر ها ای بس خانم ملیس دلم رو میشکنی تو خاموش یا خدایا تو شهادت نامه رانندگی رو از کجا گرفتی؟ خودت از کجا گرفتی جانم؟ از بازار سیاه مگر؟ خنده آور بسیار عیب است لطفاً از خانم ملیس بخشش پرسیده رواتون رو دوام دهید با تو چیه؟ میلیس؟ این جوان با تو چی می شود؟ رفیقت است؟ وای چی گپ است؟ اوی شکری خدا نپرس نهایت برای خودش نفری رو یافته تو چی ها گفته ایستاده ای؟ بخیر است؟ ما بین خودمون حل میکنیم برادر با تو احتیاج نداریم تو رفته در ماشین شو تو چی ها میگویی؟ جانم ایست چیکار میکنی؟ آرام شو تمام آرام شو آرام لطفاً خواهش چیکار میکنید؟ آرام باشید آرام این آدمی نیست که در شعبه امنیت با ما واهمه کرد؟ بله خودش من هم همین رو میگویم مادامی که شناختی زب و چت رو بگیر و از اینجا با یکان جای دور بیرم چرا؟ اگر نروم جانم رو میگیری همین خیلی آرام باشید تمام جنجال نکنید چیکار میکنی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ تمام
مرا گوش کن. خودت با دوست داشتنی به تربیت از اینجا گم شو. چی گفتی تو؟ چی گفتی تو؟ چی خیال دوست داشتم؟ چی خیال دوست داشتم؟ دوست داشتم تو خوشحال دامونو رو از من گیری خفیر از برای خدا آرام شو. لطفاً آرام شو. بیا زور باشه بیا. پیش بیا. تمام خانم ملیس با ماشینتون شو. بیا تمیز. را با ماشین شین. خدایا توبه. را با ماشین شین را. این جنگ دخترها رو ببین برادر. هیچ نپرس برادر، این خودش چیگه پس شرمندگی است. دختر باید رنگ و بار کرده، نوز کرده جلوه کنه. همین خیر. دیدی این هوشخل کردن؟ هیچ نگو، مثل خروس ها جنگیدن. باز اینها دختری عمک دختر هستند. این وای دختری عمک؟ همین خیلی است. ای بس باز این کار در بین راه شده؟ یا خدایا شرمندگی خیر است. تو بزدید برادر. خودت را احتیاط کن برادر. دستت را گیر. کاری من با تو تمام نشده است. تو پدری مرا دیوانه کردی. حسابش رو از تو خواهم پرسید. در نزد این دخترها نمی شود. یگان وقت دیگر در یگان جای دیگر. تا بازدید. جانم کجا شدی؟ این را ببین. این آدم باز سر کرد به عقلش. خانم ملیس دیگر این نوشخون رو اجازت نمیدیم که شما رو آزار دهم. شما پروا نکنید. салом алейкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боириноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. Ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production зан занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонанд. جانم امشب نیخ میرویم خیلی از راستی دیگر افتی ملیس رو دیدن نمیخوام. میرویم پروا نکن، تو دیگر او را نخواهی. به کجا میرویم؟ سورپریز است. با تو به همه جا میروم. نباشد رفتیم. ماشین را بده. дафтарамро дар куҷо афтонда бошам? агар дафтарамро наёбам ман чӣ кор мекунам? тавба кардам худоё. дар ин ҷо ҳам набудааст. куҷо шуд? худоё ба ман кӯмак кун ки ҳамаи зиндагӣ ман дар он дафтар аст. ту маҳв шуди зуҳро. шартро ман буридам. ҳозир ҳиҷрӣ омада ишқашро нисбати ман эътироф мекунад. ту бошӣ дар кӯча баромада мисли хараҳанг мезанӣ. ту бошӣ ҳиҷриҷон. маро хело азоб додӣ. камтар пас бошад ғуломи ман хоҳӣ шуд. ҳама он азобҳое ки маро дода будӣ бар зиёд хоҳӣ кашид. туро нишон медиҳам. خدایا ҳиҷрӣ дар хона нест магар? ё ин ки аз ишқи ман девона шуда ба кӯҳ пушта рафтааст мисли маҷнун? ана омад. ҳозир парида маро дар оғош мегирад. ё ин ки маро надида истодааст? ҳиҷрӣ? лабай хонум санам. хайр эътироф кун. чиро? чӣ хел чиро ҷонам? ҳиссиёте ки нисбати ман дорӣ. чизе ки набошад чӣ хел эътироф кунам? чӣ хел охира? ту ҳозир ба ман ошиқ нашудаӣ? ман ба ту гуфта будам ки аз ту хушам наомад, намефаҳмӣ? аммо он зани ҷодугар? ҷодугар? вай, яъне ҷоду кардан бисёр гуноҳи вазин аст ҳиҷрӣ. як бор маро ҷодугарӣ карда буданд. яке ҳамон ба ёдам омад, барои ҳамин. ё худоё, сураи ноз ва фалакро бихонед. аз васвасаи шайтонию ҷодугарҳо шуморо эмӣ нигоҳ медорад. ҳамон сураҳоро бихонед, роҳатон роҳат меёбад. майлаш? хай, ман рафтме.
ҳиҷри ҷоду ҳам таъсир накарда? охир ин чӣ хел одам аст? уф, чӣ кор мекунам ман акнун? уф. ист. духтари калтакелас дар ҳамин хона аст. шаб ба хона даромада духтарро мегирем, фаҳмидед? салом элза, бо ман якҷоя ба боғ меравем? инҷа биё, натарс духтарҷонам, майлаш. ба ман наздик нашавед. кӯдакро ба ман де. раҳоям кунед. ман ин гап гуфтам не. Суман, кӯдакро ба ман де. Суман, раҳоям кунед. Нарас. Ман де. Суман! раҳоям кунед, Суман! Сардед маро! Суман! 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 محمد علی سومان 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 خانوار سومان در کجاست؟ سقراط آدم‌های سقراط را بودن دزدیدم. سقراط میگویی؟ به خدا دیگر هیچ چیز سبب جدایی امان نمی شود. حیاتی زیبا منتظری ماست. خوب شد که فکر گریختن رو کردیم عشقم. اکنون تنی تنها میگردیم. لبای کالتاکیلاس از من نپرسیده به کجا می روی؟ سقراط حریف پستی به شرف. با تو یک خبری خوب و یک خبری بد دارم. تو چه ها میگویی؟ تو یک دختر داری کالتاکیلاس. دختر دارم؟ تو چه ها گفته ایستاده ای؟ سومان دختری تو است. سومان خبری بدش این است که دخترت در دست من است و تو دخترت را نمی بینی چون که او می مرد. وسایل تلفنی خواسته عطا شود.